Assalamu alaikum, hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, alhamdulillah, mınakey Kudayım buyursa, siz menen bizdin başımızga kutlu, berekeli, orozo aydan dağı özgöçö bolgon күндөр, aylar, mezgilder, көз ilmemler girip geldi. Bağdız Allah'a şükür değil, alhamdulillah, Kırgızstanda mınakey orozo Ramazan aydan kadının bilip kaldık, Cuma gündün kadının bilip kaldık. Bирок азыр siz menen bizge başımızga girip gelgen 7-iyundan tartıp girip gelgen Zulhijja ayının 1-10 gününün kadırını köpçülüğüz bilbestikке baylanıştı göngül boşluk menen vaqt ötkörüp жатабыз. Ошондуктан сиздер менен bir маалымат бөлүшүп коелу дедик. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dan көптөгөн hadislerде келет. Ушул Zulhijja ayının 7-iyunda girip geldi. Ушул Zulhijja ayının 1 baştapkı 10 günündөгү кылынган сооптуу иштер Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болот жана эң азаматтуу сообу үлкөн болот деп айтат. Ошондон иншалла келиңиздер, ушул күндөрдө көп жакшы иштерди кылып калабыз.